Jehova nĩ thengio nĩ hinya waku. Nĩma Mwathani nĩ twĩrirĩirie tu Mwathani gũkũgocithia. Teithia mũthuri na mũtumia ona mwanake na mũirĩtu mĩaraho ya ũmũthĩ. Tũhoya Mwathani gũtongorio nĩwe Mwathani. Tũgĩgũthathaiya na tũkĩigua kiugo gĩaku Ngai witũ. Tũgĩtongorio nĩ ndungata yaku Mwathani Pastor Monica mũthamaki mwega. Mũhũthĩre Jehova Ngai na nĩgetha ngoro nyingĩ Mwathani ciuma ũkombo-inĩ wa Shaitani. Thengio nĩ hinya waku mũthamaki mwega. Tũgĩgũthathaiya Ngai tũhoya uwepo waku. Tũhoya presence yaku Ngai witũ. Tũtigakwambararia kana tũgũkumie ta mũtugo Baba. No tũkwambararia twĩ roho-inĩ waku mũthamaki. Thengio Ngai wa matu-inĩ vyombo ciothe tũkũhũthĩra. Bararia rĩera rĩrĩ Mwathani ũrĩ theri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ona ithuĩ tũtherie Ngai witũ mũthamaki mwega. Theria meciria maitũ. Tũcagũrĩre nyĩmbo iria tũgũgũthathaiya nacio Ngai witũ. Ũngĩhonania Ngai, ũngĩcenjia mũtũrĩre kũhetũkĩra gũgũthathaiya. Ngumo na ũgoci gũcokere Ngai witũ. Nĩ twagũtĩĩa gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe. Twagũkumia Baba. Twagũtĩĩa mũno mũthamaki. Twagũtĩĩa mũno mũthamaki. Thengio nĩ hinya waku mũthamaki. Twagũtĩĩa Baba. Nĩwambararĩtio mũno Ngai. Twagũtĩĩa mũno mũthamaki. Thengio nĩ hinya waku Ngai. Jehova kĩhoti wa mothe. Ũnene waku nĩ waku kĩgamia. Ndũrĩrĩ ciothe nĩ kũinama thĩna. Nayo ngoro ĩno yagũtĩĩa we. We're more than Jehovah. Can't see one more than Onana wako le wako gagania dore siade sikoina magerera na yagoroeno lira gote awe we moderu Mwereke Jehova. Jehovah. Gote awe we more than Take it
Tekeiro ciakwa na gĩikaro thĩinĩ wakwa twarana nani nĩndĩrirĩirie gũtwarana nawe na kũigua tu mũgambo waku na gwathi gwaku ũtekeiro ciakwa na gĩikaro thĩinĩ wakwa twarana nani nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa ndakwĩnamĩrĩra wĩ mũtheru Thank you, Jesus. Igoro mona nedaotea nedaotea dakwinamirira we motheru Nenderire Jehovah nakoigua tu mũgambo waku na gwathi gwaku ũtekeiro ciakwa na gĩikaro thĩinĩ wakwa twarana nani Jehovah thĩinĩ wakwa twarana nani nĩndĩrirĩirie gũtwarana nawe na kũigua tu mũgambo waku na gwathi gwaku ũtekeiro ciakwa na gĩikaro thĩinĩ wakwa twarana nani nĩndagũtĩĩa
mũtheru. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Thank you, Jesus. You are Yahweh, Alpha and Omega, Jehovah, You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Alpha and Omega, Lord. You are Yahweh, Alpha and Omega. We glorify your name, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Lord, Most High, Lord. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh, Hey, you are Yahweh. Jehovah. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are the Most High God. We glorify your name, Lord. You are We Yahweh, adore your name, Lord. Alpha We and glorify you. Omega. You are the Most High, Lord. You are You are Yahweh, Yahweh, Lord. Alpha and Omega. You are Yahweh, Father. You are Yahweh, You are Yahweh. you are Yahweh. You are Yahweh, you are
God. Thank you, You are our defense in our lives, Lord. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Tell me from your bottom of your heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Thank you, Jesus. Oh, I need you, Jesus. every Hallelujah, Jehovah. need. I need you, Hallelujah. Father Almighty, Lord. My I need one you, Lord. defense, Jehovah, my God. my righteousness. Oh Lord, how I need you. My one Defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. we need you, Father. Thank you, Speak to Jesus. us all. Hallelujah, Jehovah, my God, this Jehovah. need is my Father. We need you, Jesus. You are ever my God. Hallelujah, Jehovah. We need you, Jehovah. Yes, Father. We need you every hour, Jehovah. Need you, Lord. We need you every moment, King of glory. There's no other God but you, Jehovah. Oh, how we worship your holy name, Jesus. Oh, how we glorify your mighty name, Jehovah. You are Lord, Jehovah. You are King, Jehovah. There's no other God but you. Wotireka yogohana tawe, Jehovah. We morodhi wa Juda modhamaki. Dohana nagiona kedona ke, Jehovah. Doigana nagiona kedona ke awa. Oh, our Lord, I worship your name. Oh, yes, we need you. Hallelujah. Thank you, We Jesus. need you every We need you, Jesus. We need you every single. Hallelujah. We cannot do without you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we need you. I need you, Father. You are our defender. You are our protector. Yes, Jesus. You are our teacher. You are our friend. We need you, Lord. We need you in every hour, in every second. Yes, Jesus. We need you as our teacher to teach us. We need you as our leader to lead us. Yes, Jesus. We need you as our defender. Yes, Jesus. So you may defend us from
every evil, every plan of evils. We need you as our guardian, for you to guide us. God, we need you. Yes, Jesus. Lord, we need you as our Father, because we cannot do without you. Lord, we need you. Yes, Jesus. We need you, Father. Thank you, Jesus. Lord, I need you. Oh, need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Every Baba, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. rain your Holy Spirit upon us, Lord. We need you, Lord. Release your Holy Ghost fire. We need you, Lord. You are our righteous Lord. We need you. Rain like a Holy Ghost fire on us, Lord. Read us, Lord. We need you, Lord. Release your Holy Ghost fire on us. We need you, Father. We cannot do without you. We cannot pray without you. We cannot preach without you. We cannot sing without you, Lord. We need you, Lord. Touch us with your Holy Ghost fire, Lord. Release your Holy Ghost fire. Release your Holy Ghost fire, Lord. We need you. Baptize us with your Holy Ghost fire, Lord. We need you, Lord. We need you, Jesus. We need you, Lord. We need you, Father, Lord. We need you. We need you, mighty Father. We need you. We need you, Lord. Rain on us, Lord. We need you, Lord. We need you, Jesus. My righteousness, oh Lord, how I need Release your power on us, Lord. We need your power, Lord. Touch us with your power, Lord. Rain on us. Cleanse us with your Holy Ghost fire, Lord. We need the touch of the Holy Ghost fire, Lord. We need the touch of Holy Ghost fire. We need the touch of Holy Ghost fire. We need the touch of the Holy Ghost. We need the taste of the Holy Ghost. We need the touch of the Holy Ghost. We are hungry for your Holy Ghost fire. We are thirsty of your Holy Ghost fire, Lord. Release it upon us, Lord. Baptize us with your Holy Ghost fire. my righteousness, oh Lord, how I need you. We need you, Lord. We need you, Lord. Release your Holy Ghost fire. The touch that we need from you this afternoon is the touch of the Holy Ghost. The touch that we are requiring this afternoon is the touch of the Holy Ghost fire. We are in need of the touch of the Holy Ghost fire. We need fire inside us. We want to carry your fire.
We want to carry your fire. We want to carry your fire. We want to carry your Holy Ghost fire. We need to carry your Holy Ghost fire. Come and fill us with your Holy Ghost fire. Come and fill us this evening. Come and fill us this evening. Come and fill us this evening. Come and fill us, Jesus. 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 Sin, it's not ungodly. Everything you have seen is ungodly inside. Take it away and baptize us with the Holy Ghost. My righteousness, oh Lord, how I need you. Thank you, Jesus. Lord, I need you. We need you, Jesus. Every My one defense, my righteousness, oh Lord, how I need you. Tell God you need Him. Lord, I need Maybe you are just hungry for Him. Oh, I need Miracles can come and go. every hour. Blessings come and I go. need you. Irathimo ciũkaga na tukariganĩrwo. One defense, Ciema nĩ ciĩkĩkaga na tukariganĩrwo. righteousness, oh Lord, But we cannot forget I need you. the encounter we will have with Him this afternoon. Irathimo ciũkaga na tukariganĩrwo. Ona ti hĩndĩ ambia gwĩka ciama, ti hĩndĩ ambia kũriũkia, ti hĩndĩ ambia kũhonania, lakini ugozo wake tu akiingia ndani yako, moyo wako utatulia. Ukikutana nayo alasiri ya leo, mambo yote yako itakuwa shwari. Be hungry of Him more than how you are hungry for miracles. Be hungry for Him more than how you are hungry for His promises. Maybe I'm just hungry for you, Lord. I'm just hungry for you. Lord, come and visit me. Ukaturianire nawe, ukatwaranirie nawe. Nijikarite kuigua mugambo waku muno, nijikarite kuigua uhutio waku thiini waku, nijikarite muno. Come and visit, come and touch. Just come, Lord. Just come, Lord.
miracle that we need today is for you. It's you to come. That is a miracle that we want. It's you we want. The one who is carrying the miracle. The one who is carrying the power of miracle. The one who is carrying the power of changing the destiny. We need you. Come, Lord. We need you, Lord. Come, Lord. A miracle today. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. You are a destiny changer. Come and change our destiny today. Come and change our destiny today. Yahweh, your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker. You are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Yahweh, your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Call your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, Father. Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Abba, Father. Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle
You are working miracle, God. You are miracle worker. Lord, we need you, Lord. Just come. What we need today is just you. Kwina mahinda mangĩ tũkwĩraga aria kiugo kĩmwe, no ũmũthĩ nĩwe tũrenda. Gũkuĩte kiugo thĩinĩ waku nĩwe tũrenda. He mathaa mangĩ tũkwĩraga tũtũmĩre araika aku, ũmũthĩ nĩwe tũrenda. Mwene araika nĩwe tũrenda. He mathaa mangĩ tũkwĩraga Ngai ĩka ũndũ tu, we nĩwe tũrenda. Ũmũthĩ we tũkwĩraga ũka Ngai, ũka tu Jesu. Nĩngwenda gũkuona, nĩngwenda gũkũigua, wamũraria Jesu, anotĩewe, we wiki wanendire, na wĩkwa nĩ ũndũ wakwa, ũtarĩhĩtia wekĩte. Nowe wiki tu, nowe wiki tu, ingĩgocwo mũthĩ, ingĩtĩo mũthĩ. Nowe wiki tu, nowe wiki tu, we mũtũũria wa moyo wakwa. Mwĩra rĩngĩ, nowe wiki tu, nowe wiki tu, ingĩgocwo mũthĩ, ingĩtĩo mũthĩ. Nowe wiki tu, nowe wiki tu, we mũtũũria wa moyo wakwa. Ate Baba, nowe wiki tu, nowe wiki tu, ingĩgocwo mũthĩ, ingĩtĩo mũthĩ. Nowe wiki tu, nowe wiki tu, we mũhũnia wa ngoro wakwa. Nĩngwenda gũkuona, nĩngwenda gũkũigua, wambararie Jesu, ona ngũtĩewe, o wiki wanyendire, no wĩkwo nĩ ũndũ wakwa, ũtarĩhĩtia wekĩte. Ati nowe wiki tu, nowe wiki tu, ingĩgocwo mũthĩ, ingĩtĩo mũthĩ. Nowe wiki tu, nowe wiki tu, we mũtũũria wa moyo wakwa. We tu nowe wiki twakwambararia, nowe wiki tu twakũgoca, nowe wiki twambararia, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Niwe twagoca na twainamĩrĩra rĩtwa rĩaku, ona niwe twakwambararia, tondũ niwe tũtũĩ, tũtirĩ na Ngai ũngĩ. Nowe wiki tũtũĩ, tũtirĩ na Ngai ũngĩ tũĩ. Tũtirĩ na Ngai ingĩ tũkuĩte mondo-inĩ, atĩ we waremwo gwĩka Ngai icio nĩ tũkũciĩra ciĩke. Nowe tu twĩ nawe, o ta ũrĩa tu Shadrach na Meshach na Abednego moigire, makĩra mũthamaki, atĩ ũngĩaga gũtũhonokia, atĩ
ati ona angiaga gutuhonokia hatiri na thina tondu matiari na Ngai ungi ngoro-ini yao, niwe tu marongori. Ati makiuga onoko ndugutuhonokia mwaki-ini uyu, kiria tuwi tutikuinamirira mihianano ino. Kwina mathina maria matugomeire thiini wa micii itu, kwina maundu maria matugomeire thiini wa micii itu, mehandite ta mutari mari mauthamaki matuma, marenda tumainamirire, marenda tumakaire. No turoka kwariria ihinda riu, tuka kwariria mathina ma ati onokoro Ngai witu ndagutuhonokia uru-ini uyu, onoko ndagutuhonokia muthiro-ini uyu, onoko ndagutuhonokia mucayo-ini uyu, tutikumwinamirira, tutikuhoya kaing'ani. Nowe wiki toi, nowe wiki tukwambararia, tondu we niwe Ngai, gutakire na Ngai ungi toi, gutakire na Ngai ungi tungithathaiya, gutire na Ngai ungi tungiinamirira, tutire na Ngai ungi tungimwira ciugo ici turakwira, gutire na Ngai ungi tungimuririra uria turakuririra, gutire Ngai ungi, nowe wiki wi thiini wa ngoro citu. Ni twagutia, ona ni twakwambararia, ona tukakunenegia muno. Go, go, go,
nawe niĩ njũthĩrĩirie ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai. Ona mahinda-inĩ marĩa tũrĩ ũrĩ o Ngai, ngoro yaku ndĩkainamio harĩ ũrĩ, ona ihinda-inĩ rĩrĩ, ona ihinda-inĩ rĩu ũrĩ arĩ o Ngai, arĩ o Ngai. Ĩra ngoro yaku ĩhorere, ĩra ngoro yaku ĩkirĩrĩirie, moyo wangu usiletera, moyo wangu usiletera.
kumalizia. Nimemtuma kwako alasiri ya leo akupatie kutulia. Nimekupatia kutulia. Nimemtuma kwako leo akupe kutulia. Akupe kutulia. Hata zitatua shida zako. Hata zitatua litatua zako. Moyo wako usilie tena. Akupatie kutulia. Unaye Mungu mkuu sana kando yako. Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia. Kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia. Kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia. Kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Tiga kwiona we wiki we wero-ini ucio. Tiga kwiona to tiganĩirio nĩ Ngai werũ-inĩ ucio. Unaye Mungu mkuu sana kando yako. Unaye Mungu mweza wa yote kando yako. Anakushika mkono akupitisha. Anakushika mkono katika majonzi yao. Anakushika mkono katika uchungu. Anakushika mkono katika hali hiyo. Unaye Mungu mkuu sana. Stop doubting yourself. Stop doubting yourself. You have a great God beside you. You have a great God beside you. He's holding your hand. He's holding your hand. Akupe kupumzika. Unaye Mungu sana. Anatoa japo kwa unapitia kwenye maji. Ati unaogegerera muguru wena rohoni mwangu anipa kutulia. Akupatie kiturishi. Aniambia ewe mwanangu Yesu usilie tena. Unajua shida zako. Anajua shida nitazitatua. Anajua kinachopenda. Yesu mimi ni mtu bure. Shida zako mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Shida zako mimi nitazitatua.
Tũgũcokia ngatho mĩaraho ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Twakwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũnengereria kanya kangĩ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ ũndũ gũtirĩ kĩngĩ tawe. Tumenyenyekia miguuni mwako tukikwambia ni asanti, tukiomba kutumiwa na wewe vile ambavyo unavyotaka ndani ya mioyo wetu. Ni asanti kwa sababu ya wema wako. Ni asanti kwa sababu ya kujioneshanisha pamoja nasi siku hii ya leo. Tunakuambia ni asanti. Pokea sifa na utukufu, pokea sifa na hata heshima, maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe uandaa meza ukijua walaji wako pamoja nawe. Tunakuambia ni asanti. Pokea sifa na utukufu, maana hakuna mwingine kama wewe. Uinuliwe na tutukuke ndani ya mioyo yetu. Tunakuambia ni asanti kwa nafasi ambayo umetupa. Ni wengi waliotaka nafasi siku hii leo lakini hawakuipata. Sisi umetupa nafasi siku hii leo. Tunakuambia pokea sifa na utukufu, maana kuna mwingine kama wewe. Ni asanti kwa sababu ya vile ambavyo umetutumia mchana huu leo kupitia kuabudu kwa nyimbo. Tunakuambia ni asanti kwa kuachilia malaika wako wa nyimbo wawe pamoja nasi. Tunakuambia ni asanti. Pokea sifa na utukufu. Tunapoelekea kusikia neno lako la mchana huu wa leo, tunaomba tumia mnenaji wa siku hii ya leo vile ungevyotaka neno lisikizwe siku hii ya leo, vile ungetaka kuachilia neno kupitia kwa mioyo ya watu wako siku hii ya leo. Njoo unene pamoja nasi. Njoo ufungue masikio yetu. Njoo ufungue macho yetu ya kimwili na pamoja ya kiroho. Tukaweza kukuona zaidi ya vile ambavyo tunavyokuona. Tukaweza kukusikia zaidi ya vile ambavyo tunavyokusikia. Tukaweza kukufahamu zaidi ya vile ambavyo sisi kufahamu wewe. Vile ulivyonena jana, sivyo ndivyo utakavyonena siku hii ya leo. Vile ulivyotenda siku ya jana, si ndivyo unakuja kutenda siku hii ya leo. Kuja unene pamoja nasi. Kuja utembee pamoja nasi. Kuja ufanye vile ambavyo ungetaka pamoja na mioyo yetu. Tumeitoa roho yetu kama dhabihu mchana huu leo. Kuja unene pamoja na mioyo yetu. Kuja uondoe kile ambacho kinakuzuia wewe kunena pamoja na mioyo yetu. Kama kuna kitu ambacho kinazuia utembee kwenye boma zetu mchana huu leo, tumekuomba kuja na ukiondoe. Kama kuna kitu kinazuia uzungumze nasi. Tumekukabidhi mioyo yetu. Tumekukabidhi maisha yetu. Kuja unene pamoja nasi. Njoo ufungue masikio yetu, ndipo tukaweza kukusikiza wewe ukinena pamoja nasi. Kuja uamshe dhamiri zetu za mwili.
ndivyo tunaweza kujua wakati unataka kunena pamoja nasi. Ndivyo tukaweza kujua wakati unataka kututumia. Holy Spirit, come and take over. Kuja uchukue nafasi yako. Njoo uchukue nafasi yako kwenye mioyo yetu. Njoo uchukue nafasi yako kwenye madhabahu haya siku hii ya leo. Njoo uchukue nafasi yako kwenye neno ambalo tunaenda kusoma siku hii ya leo. Njoo uchukue nafasi yako kwenye maombi ambayo watu wako watakuomba siku hii ya leo. Njoo uchukue nafasi yako kwenye mioyo ambayo imekugoja siku hii ya leo. Yesu Kristo, mwana wa Mungu, tumekualika uwe pamoja nasi. Tumekualika uwe pamoja nasi siku hii ya leo. Mchana huu leo tumekualika uwe pamoja nasi. Njoo uendanishe pamoja nasi. Ukifanya hivyo, sifa na utukufu zikurudie. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mwana na mkombozi wetu tumeomba na atakuamini. Amen. Amen. Jehova uinuliwe, utukuzwe, hata usujudiwe. Ni asante kwa sababu ya wakati huu, fursa hii umetupa. Tukienda kusikia neno lako, wacha tusikie kutoka kwako Roho Mtakatifu. Wacha tunisikie kutoka kwako Mungu mweza wa yote. Tembea ndani yetu, tukifungua Biblia zetu, uwe pamoja nasi. Tumekuinua, tumekutukuza, hata tumekuabudu. Ni asante mfalme wa yote. Ni asante Mungu mweza wa yote. Wewe ni kimbilio na tegemeo letu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na atakuamini, na sote tuseme amen. 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 And amen. Wow. Karibuni sana thĩinĩ wa metha-ini ya kiroho. Tukamũgosha, tukamwambararia, ona tukamunenehia mũno makĩria. Nĩ thaa 7:22 gatia rĩtwa rĩake na ngaria mbararia. Ngacokia ngatho kũrĩ arĩa othe tũranyitanĩra nao. Ngacokia ngatho kwĩ my producers arĩa tũnyitanĩire nao gũkũ Theophilus 44, ona arĩa tũnyitanĩire nao
kuria Theophilus TV matogoretio ni Jimmy Kiongo na guko matogoretio ni John Kush gatia Ngai na ngambararia Ngai na gatia ritwa ria Ngai twithini wa aroma ithathatu muhari wa eri niho turathomire muthenya wa ira na turarora ohoro wa slave na turarora slave thini wa thini wa thia kiroho turona ni mwana tari turathomire thini wa Korintho wa mbere cigana ithatu kana wa Korintho wa mbere cigana dikari uria utari kuo turathomire thini wa Korintho wa mbere niwenda muna Korintho wa mbere Korintho wa mbere ithatu kwambia muhari we mwe turarora uhoro wa slave na nturara umuthi tugukorwo tukirora uhoro wa Johana 15:15 nigo turi John 15:15 thini wa Johana 15:15 turarora uhoro wa servanthood tadu turio haria ha slave slave ya number 2 slave of salvation ruhau turarora uhoro wa uhoro uria turathomire thini wa Galatians 4:7 ira ni turathomire uhoro wa Galatians 4:7 na niho turaruditire uhoro wa slave of salvation na turarora maundu matatu hau turarona kwina ngombo kwina murio na kwina mugai muthini wa maundu matatu turonire kwina ngombo kwina murio na kwina ki kwina mugai na turarora ngombo na niho twi thini wa Johana 15:15 ngamugeithia inyuothe thini wa ritwa ria Jesu Kristo nimwe mathaa matenyeraga thini wa Johana 15:15 niho ndi John 15:15 gakena kuona inyuothe Meriteri George Kerry Njoki Raha hwa-ini Nancy Kamau Stanley Munye Waithira wa Njora Sarah Wanja Faith Mwikari inyuothe ni ndiramuona na ngaigua muyo murathime wa Kiambu ni ndirakuona Margaret Wangishi ni ndirakuona Grace Ruben ni ndirakuona Aris Wangui ndakuna Nancy Kamau inyuothe ni ndiramuona aria mwithini wa mwenene wa Monica Kuri official no hono gutenyera mweno uyu ungi wa Theophilus TV YouTube gakora Kelvin Kibeko gakora Stephen Kiai pastor wa Korea Naikuru Theophilus Church gona Rachel Chege na gona Hana Kamau na gona Lilian Christopher ni gutenyera mwena wa Facebook kahinda kaukage ege tukuru tukithoma kiugo kia Ngai kwanza afu ni gutenyera kuria twithini wa John kana Johana 15:15 mandiko makauga atia turathoma tutongoretio ni roho wa Ngai mandiko makauga atiriri ndigushoka kumwita ndungata tondu ndungata ndimenyaga uria mumiathi ewika inyuiri ndimutuite arata ni gukorwo inyui nidamumenyithietie maundu mothe maria jiguite hari awa njokere ringi muhari wa 15 ndigushoka kumweta ndungata tondu ndungata ndimenyaga uria mumiathi ewika inyuiri ndimutuite ti kumwita koguo he gwitwo murata na he gutuo
murata ndemutuite okururire arata nigukoro inyue ni ndemumenyithitie maundu mothe maria njiguite hari awa. Koguo thiini wa ukombo-ini wauma ni kuri ukombo na ni kuri ndungata, ni cithianagia hand to hand, ngombo na ndungata. Na niguo mwarikie kuma kirathi kia ndungata kia ngombo wingiraga kirathi-ini kia ndungata. A servant, I will no longer call you servants but friends. Koguo ametatea ndungata. Koguo kuna hiyo accept ya utungata. Na ndungata no ni mundu ndungata ni njegega gukira ngombo. Tadu ngombo no mutwe, ngombo no ngombo, ni mundu wirunguru waku, ni mundu umugurite. Ndungata ni mundu mugite kariko nake. Ndakwandika wira mbeca cigana, mbeca ici mwisho wa mweri, sawa. No ngombo ni kumigura umiguraga. Koguo ngombo ni kugurwo, ikoragwo iguritwo kuredeemiwa. Vile huwa tuna redeem bonga points, ru ngombo ni kuredeemiwa, unamuredeem with a certain amount. Na nikyo rero ati ndigucoka ringi kumwita no kumwita ndungata. Taro ndungata no ni mundu mumewekeana, mumekuwa na agreement. Ndenda muruti wa wira na ndenda bosi mbeca cigana, twiranite 15,000 acha 10,000 acha ni ndauga 2 acha mugoka in terms 10,000 sawa. Urirutaga wira ona muna na ningakuriha mbeca ciaku kuingira ni thaa cigana na kuma ni thaa cigana. Yani unampatia katiba agatuika ndungata yaku, niyo iragutungata because of agreement. Jekera na nie nguikire. Koguo kuna stage ya salvation tukoragwo ndungata. God huwa anatutreat kana Yesu Kristo agatutreat ta ndungata. Na nikyo ratwira ati inyue andu akwa mwanjokerera. Apo anatutreat aje twita ndungata. Inyue andu akwa mugirira munjokerere, ni Ngai wanyu ningumunindira. Koguo mweka na nie ningwika. Ni relationship ya ndungata. Na ni ufati kumenya muno hindi urahoya ukaririo na maandiko. Iangalie maandiko maya iko kwa concept gani. Maandiko maya mara iko kwa concept gani. Akera kurusu atiriri ati we kurusu ndirithiaga ndi mbere yaku. Iyo ti miario ya ndungata. Nitukumikinyirira nitukumiona arera u ati ndirithiaga ndi mbere yaku ngakuharaganiria tuthunguri na irima. Ninguthingi momoraga hingo ciothe cia icango. Iyo ti miario arera ndungata. Na niguo thiini wa maandiko ni kuri na verses they are talking about ndungata. Ta njira imwe iria uwi ati mwekona na nie ningwika, mwekona na nie ningwika. Ni relationship ya ndungata. Weka njike tarori agatwira atia mwehokeka na icunje cianyu cia 10 mwehokoka. Koguo ni ndungata uko kwa stage ya ndungata. Ndu urambia kwihokeka na gicunje gia 10 no mia kwi andu kuruta gicunje gia 10 ti thina, wanaishi kwa hiyo. Na ndio nilikwambia iko teaching, iko training, iko coaching na iko nini friendship. Kuna watu wale ambao yani sasa kusema washazoea, yani wanaishi that lifestyle ya kuaminika.
matireterera Ngai ya mapush niguo meke. They know themselves. Na nikio maandiko magatwira ati acio aria moe Ngai wao hawasukumiwi mambo. Haya, George Kelly akajira theni wa Deuteronomy 28 verse 1. Egetumione Deuteronomy niyo gushokereria mathani kana George ni gushokereria mathani gushokerithia theni wa Deuteronomy 28 verse 1 ekauga atiriri ni kiuria ndoria kwina maandiko maingi theni wa maandiko maratwira mweka na ni ngwika ni relationship ya ndungata na niguo hindiria wikiri maini ukihoya ukaheo maandiko yufati kumathuthuria wega iko kwa concept gani. Hindiria twathomaga literature kana fasihi there are storybooks iria twathoma storybooks ni tworagio ciuria no kero miario yo uramioya atia iko kwa concept gani, yani iko kwa body gani, iko kwa language gani. That is the good thing to najua iko kwa language gani, kwa sababu naweza kukwambia Kelvin kuja na Kevin kuja na Kevo kuja. Ukisikia tu Kevo ukamenya ni besho lako kuja. Ono ukikona mutumia nyihetie George toria waku wenyihio muthi oka ungiona uguo yewe ni mwisho wa mweri omuthe ni akugira omuthe arenda mugere haria ndugetue ni mugere haria weka mwiri gutire kindu kingi ndunagirwo ni kindu kingi George ni mugere haria weka mere muinuke wone karuci ni ukagirwo. Bwana tukuze. Ndimwendete muno, nyendete mutumia wa George muno. Bwana tukuzwe. Thini wa gushokerithiria Mathani 28 verse 1 ikauga atiriri na nigugakinya atiri ati ungikaigua uge wa Jehova Ngai waku na kio niguo umenyerere mathani make mothe maria gugwatha umuthi wikagere Jehova Ngai waku niagagutugiria muno unenehe gukira ndurire iria ingi ciothe cia thi. Ni waigua thini wa Deuteronomy kana gushokerithia Mathani 28 verse 1 ati hindiri ugeka na nini gaika iyo ni relationship ya ndungata na niguo ndirakwirire o murango o karumu kena safi yacio ukamenya nderumu iriku ya ndungata na nikiurira wigwa kiraruto wake thini wa Johana 15:15 riu ndigucoka kumweta ndungata ngumwita kogo ni ndamuruta kirathi-ini kiu tondu wake ni you have accept to grow kogo nani Ngai ni ngucenjia language yakwa thini wa maandiko Ngai arahuthira language nyingi sana, a lot of language mingi sana ndiye anatumia hapa. Atiru ni ndamuruta in that stage ya ndungata rumwike muri arata nijo ni muguthi na mbere mukimjiraga iyo yuma ya mbere ile twero ni George Kiarie thini wa Deuteronomy 28 and verse 1 na kwina verse nyingi muno ni icio ni muguthi mukijiraga ile ciraria uhoro wa ndungata na niho turathi na mbere maandiko makathi na mbere kuga atiriri 15 ndigucoka kumwita ndungata tondu ndungata ndimenyaga uria mumiathi ewika ndamenyaga tuko hapa tufanye business
Beyond there, haujui. Ati uri ingiuka njire, George, ira ndronire Ngai. Kurahatĩkire hanana. No ingiuka ati gutiri undu ungitwaragia na George. Ni we mwega uhoro na biacara igathira. He mundu muingikara nake ona thini wa family members. Kwendo muikaranagia your family member ni brother yako kana ni sister yako. No relationship ile mwenayo nake ni adugata. Haujui biashara yangu zaidi hapo. Achana nayo. Na kwena aciari na ciana muikaraga uguo wako na hiyo relationship. Faith Muikari ametupatia Colossians 3:22 tugukorwo akorosai tugukorwo tukimihingura tuthome akorosai. Kwina aciari maikaraga uguo umuthi ni inywe muratuthomithia akorosai ithini wa New Testament ithini wa hau uhetoke a Filipi ukore akorosai ni avu mbere yake ni ukuona a Thessalonike akorosai 3 muhari wa 22 na kwina aciari mena relationship yo na ciana ciao ya ndungata ati ndungi muceri waku ndoi nikiwikaga anastukianga kai uragurire kai wina ngari kai urekire kai kurathire tondu nioi ndamwira mambo itaribika. Hata unashindango nitamuanzia wapi kumwambia, kwa sababu mwanzo wa story inakosekana, haionekani. Taithwe tuli a friendly muno na mamitu, especially airetu urotukora tumuikarithetie thi tukimunegenia kimwira hana mami nani urahitia hana ona nona ndureka wega tukamwaririe tuli tukamwira tongega gutara na ni ithu iretu tutiguthie rai nake ugo noguo a friend na ithwe ni agukuria thimu uguo mukaraniria ona mamitu ndoi gutwita marito make atwitaga Nyambu Moni artist reverend ni amwitaga reverend no ithwe Nyambu Moni uguo thini wa Kolosai 3:22 ikauga atiriri Akolosai 3 muhari wa 22 uhoro wa turarora uhoro wa maandiko maria maratuonia relationship iria Ngai araria na ithwe in form of ndungata niguo menyage ugigwo mugambo wa kwira thoma thini wa Deuteronomy 28:1 ugathoma ukamenya Ngai koguo relationship iria twinayo na Ngai ni andungata jike na kieke. Maandiko makauga atia thini wa Kolosai 3 muhari wa 22 maandiko twaheo ni Faith Muikari maandiko makauga atiriri na inyue ngombore athikagai maundu-ini mothe ni athani aria mamwathaga uhoro-ini wa mwiri to hindi iria mekumurora na maitho ota mwe shuku mithania nao no makiria mathikagiriei mutari na uhinga ngoro mugitigagira mwathani. Noigwa maandiko macio ni makwira wikire maini uguthiite fasting kana ukukite guku kana wigwa ku nyumba ni kuhoya kuhoyaga. Maandiko maya utumirwo thini wa Kolosai 3 muhari wa 22 irakwira atia thio wathikire kwanza ucio kwandikite before ke uhende to nyingi athikire ucio kwanza kwandikite ucio mwathikire before ke ujire ngurathime coka thio wathikire ti hindi ria rakurora na maitho
ati hindiria tu reverend around George niguo twi serious. Ona hindiria matariho, ona hindiria mataraturora na maitho, reke tuonanie seriousness thini witu. Tadu ni maandiko, ni waheo maandiko macio ukamenya the relationship yako na Ngai ni andungata. Thio wike. Na ndio nimekuambia kuna tone variation. Anongea na tone gani? No akuguthukire, no alie muhoreru. Oguo tone variation unafaa kuangalia hata wakati unasoma maandiko. Bwana tukuzwe. Haya nitoa hayo maandiko mageni Stanley mwenye Isaia 1 umuthe turahujia na inyui. Digetie dakika 17 eno yuma Deuteronomy twathoma Colossians 3:22 twithini wa Isaia 1:18 relationship itu na gwihoka ni muranyita runo igwa George ugithi ukaheo maandiko ni Ngai ukamathomo karigu ukambia ku understand eno ni variation tone variation iriko ni twaririo ni Ngai arenda atia ajira thie jathikire ndungata kwanza dige gukorwo serious tadu ni hindiria ndirono ati he tukoragwo serious tadu goko kwina CCTV unukorwo tiri CCTV be serious na nigo gwiraga uhonokio ni kuma ngoro-ini ti haha kanua-ini kuma ngoro-ini na chieko ati unokorwo ndironekana I'm serious ni nini nafanyanga behind the cameras. Isaia 1 muhari wa 18 Isaia 1 muhari wa 18 kauga atiriri riu ri yokei tushire ugu niguo Jehova ekuga ona haria mehia manyu matunihite ta gakara kuri ni magathera ota otaira ona matuika matunihite ota thakame ni mekweruha ota guoya wa ng'ondu. Iyo ni toni iriko ukai tushire koguo ni gwitaretia areta ehia ati ehia muka twashira twi agree ni gutheria mahia manyu okay muka to agree in terms in na niguo ruga andu eri no mathie matari kariko okay ni tugie na kariko fast akauga tiriri okay riu ri giukei tushire giukei na andu marashira ni andu maikanairie moko ni andu akamera okay giukei tushire kujeni to agree in one thing tukiagree verie mehia manyu so without any agreement hakuna kuoshwa hakuna kuondolewa. Ndio anasema ona haria mehia manyu matunihite ta gakara kuri ni magathera ota ira. Okay, kujeni to agree relationship ya ndungata kujeni tufanye agreement na ni unaona hana Isaia 1 na nikiurona agoka katurehera muruwe thiini wa Matthew, Luke, Mark and John. Tadu ni tu agree gucira relationship ya ndungata rudi kumweta ndungata tadu ni tulikitie guci rudi kumweta ndungata tadu ni tulikitie gucira tugatuika kindu kimwe. Ni ndona ni ndatumiro maandiko mangine wa ithira wa njora thini wa Isaia 60 verse 18. Isaia 60 verse 18. Isaia 60 verse 18. Ni hoturi
umuthi turathoma uguo Isaiah 60 verse 18 iko maundu ma okondihititie Isaiah maundu ma uhinya matigacoka kuiguo bururi waku onari ona kana mihaka-ini ya bururi waku kugie na kundu gukiru ihoru kana kunuhitwo. Reke twambie verse 17 niguo tunyite thini wa Isaiah 60 from verse 17 ikauga atiri ithenya ria gicango ri ni thahabu ngakurehera onario ithenya ria kigera ngurehere fedha nario ithenya ria muti ngurehere gicango nario ithenya ria ihiga ngurehere kigera. Uhoreri niguo ngatua ta ariguo anene agogwathaga onaguo uthingu utwiketa uri agwathi. Niguo Isaiah rero maundu ma uhinya matigacoka kuiguo bururi waku onari ona kana mihaka-ini ya bururi waku kugie na kundu gukiru ihoru kana kunuhitwo no riri thingo ciaku ugacitua uhonokio na ihingo ciaku ucitue rugoco. Ati tukiagri gatua bururi waku ngawika ningeheria ihoru koguo kundu gukirite ihuru bado tujakuja agreement with God, bado kuna mati tunapoteana na Mungu. Geka na wewe ugeka, geka na wewe ugeka. Relationship ya dugatana ke. Bwana tukuzwe. Haya tuthome maandiko ma mwisho thini wa Isaiah thini wa James datumirwo ni Mary Terry James 4 kana Jakufu inya muhari wa inyanya. Jakufu inya muhari wa inyanya maandiko makauga atiriri thini wa Jakufu inya muhari wa inyanya ikauga atiriri kuhiriria Ngai nake nie kumukuhiriria inyui withambiei moko manyu inyue ehia na mutherie ngoro cianyu inyue andu a ngoro igiri. Na iwe ramera kuhiririai Ngai nake nie kumukuhiriria inyue. Rujira we mahoya-ini na ni watumirwo maandiko macio urerwo atia kuhiriria Ngai. Koguo onoge fasti urerwo we haraihu muno na Ngai kuhiriria Ngai. Kiu uretia kiu uranjira ngurathime nakio kiu kiheagwo ciana kiu kiheagwo mwana murio son kana kiu kigayagirwo agai. Na mnyahe mahoya na nikio uiguaga watu wanakuwa frustrated. Why? Kwa sababu unathani maombi ambao unaomba ama vitu ambazo unaitisha ni vitu za son and heir. Nishia murio na mugai. Ngai da uyu ndathime ndirikana nengereria nyumba na nyumba heaga ciana ciake. Ni au arauga thini wa Thaburi
ati ni agututwara kundu kuria kwina nyeki nduru, kwina mai mohuruko. Ndatwaraga kila mundu, atwara agayagira Ngai. Na nikio hem idogetia akoze kukupatia tando tisiaku, tisia ndungata, tisia ngombo, ni cia mugai. Umuthi uyu George no ke gwito kwetia baba itu mugunda, ona no akuriwo George ni ngui utungataga Theophilus ni ngukuona ni uceraga na mwana wako gwetwo Rubeni, ni uceraga na Rubeni, ni oe we murata wa Rubeni, ni oe no kukugaira, no akugaire ona we murata wa Rubeni, ona utungataga Theophilus agikugaira ni undu wake hindi ri ugwitikira gutweka muruwe. Na to muruwe no utweke muruwe muru mukigio. A son who is a very stubborn son. Mwana ukaga ketia indo ciake agathi kunyua, ndukuka kumurora mwana murio itagia indo okakira Ngai turenda maguta, Ngai itiriria maguta, aitiririo maguta, agathi gucionoha na kuria nja. Ukarigo uyu neo pastor, ni pastor na gutire thikati ehetokaga atamimete thutha. Ni stubborn sons. Tuka kumarora. Bwana tukuzwe. Madiko makauga atiriri, ati withambe mehia maku, kuhiriria Ngai nake ni egukukuhiriria inyui. Withambe moko manyu inyui ehia, na mutherie ngoro cianyu inyui andu a ngoro yere. Taro ndungata cikurutagira wira na ngoro yere. Ndungata cikurutagira wira na ndungata no ihure haha etige haha, no ihure iguru etige haha thi. Taro ne ndungata na he mundu ti ndungata. Yesu nampianga mushara, but yeye yuko kwa stage ya ndungata. Yeye ni son, inherit that job. Dikanina tauko mundu wigaire wira ucio arutaga wira ucio na ngoro theru. Yakinya ni aya ni magenagia, yakinya ni kuthambia kanitha, o mundu aruta ukona mundu ni message ana no utheke urigo no aya tuma matheru marute irato maingira kanitha ni guthambia. Ni moya tutambaya ni kuhura ite, ni moya maratathi ni gucina. Ukamakora matitikite ma speaker ni kena, ukamakora ni hema-ini ni guthambia. They have inherited utungata uyu, na nyumureci ni mugutigwo guo theri. Asa kwena igai rianyu mukugairo, akigaira ene wira ona inyue mwitikirite ku inherit wira mukagaya. Na nikio hindiria mundu ucio akurutagira wira na ngoro theru, hindiria uramuriha mushara, umuriha mushara ukenete, tondu na mushara ucio ni uteithagia mundu ucio. Ni hindiria warutirwo wira ni mundu wina gikoro kirito, aikuangi smart, atuna mulipanga pesa ukinugunika, na nikio waheo mbeca citaraguteithia tondu wake ni waregire kuinherit wira. Mandiko makauga atiriri, turikiririe ati thiini wa Johana 15 niho turi rigetie ndagika 3 tukorwo tukirikiriria. Thiini wa Johana niguo muthenya wa rucio tukarora uhoro wa son. Ni otwira ndigucoka kumwita ndungata,
ndimuritaga ki gituonie ari twitaga atia thiini wa Johana 15:15 niho twacoka tadu ni mwatauko koguo ugithoma maandiko ni uri umenyaga i tone variation ya nini iko kwa concept gani ikauga tiriri thiini wa 15 ati ndimenya guria mumiathi egwika na niguo maundu mamwe mahanikaga thiini wa miturire itu tutimenyaga he mundu ungimuta adoi niki kira happen in life doi atarakimenyithio no he mundu na nikyo wigwa ni ndirarotire na tamaka ni ndironia tio undu uyu ni amenyithagia no ndungata ndacimenyithagia amenyithagia tareke tuigue inyuĩ ndimutuite arata nigukorwo inyuĩ ni ndimumenyithitie maundu mothe maria njiguite hari awa ndimutuite arata tugoka kurora from there MURATA. Ujue bado tuko pale kwa slave. Hapo kwa slave kuneka tu dash dugata na unaweka kadash kengine friend. Wanatukozwe. Weni umenyega maundu maria marahanika muturine wako. Ni utaukako maundu marahanika muturine wako. Ni umenyithagio ni Ngai. Kana uyi stage niriko. Ni maandiko mariko Ngai akwaragiria namo kaingi ukemenya na ugekorana. Ngai ni twagutia na ni twakwambararia ona ni twakunenehia muno makiria. Thengio ni undu wa hinya waku na utugi waku ona tha ciaku nyingi. Thengio ni undu wa ihinda riria watunekereria ya kuigua kiugo giaku ona gutauko kiugo giaku ndatia ritwa riaku aria tukunyitanire na wothe thiini wa kigongona-ini kia Theophilus Church 44 thiini wa YouTube channels thiini wa Facebook ona thiini wa Theophilus TV othe ndamaiga moko-ini maku marathime no meke maundu mega motugio na makerathimo tugicemania na muthenya wa rucio ngumono gocina rini gocokera ni thengio gaturume ni undu wa gutwe hinya wa gutungatira tuteithie kwimenya na gukuranwo tuteithie Ngai tuote gukura tume gikiro-ini giki kia ndungata tuingire gikiro-ini kia aratako ni ndagutia ona ni ndakwambararia tuhoye twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai Murio ona Ngai Roho Mutheru na ithuthe tuge amen amen and amen. Tucemanie muthenya wa rucio kwambia thaa na muthenya wa rucio twina fellowship itu ndio producers mafagete atia ndio kantukoerera kuma thaa thita tumitwarithitie uguo tumenyitithanitie na ushirika tutioi ni tukuigwa kuma kuri our mom na our dad na tugatikina muno ni kuheo ihinda rina ithaa riri ni management ya Theophilus TV kana Theophilus Media Limited. Kashokie ngatho cia mwanya kwi my producers, my cameramen, kwi keyboardist, drum set, my backups. Kaigo mwa murathime na mwike maundu mega. Tucemanie rucio and love you and God bless you so much. Lord, I need you. Every hour need you. Theophilus TV, MURATA.